emgodini leya. Then into efike laphana athatha isikhathi. So yikho esilusana lakho kakhulu lani le sicela igovernment futhi isincedise ingenisa amasotsha ingenisa amapolisa ngoba thina ezi city council lama rangers hayi kunzima ngoba abantu labana bale amathuluzi amakhulu odlelani awethu thina ama rangers angithi. So umayor la wathi uza consult ubani upresident akhuluma ngayo into le yamadamu. Salibonani Zakhamizi, lichona njani? Ngithanda ukuzehlisa kini lonke bese ngixolisa ukuthi khona sigcine silibamba amawetshe silibiza to this meeting. Sesinanzelele ubuhlungu elidlula phakathi kwabo, sinanzelela the way elikhala ngayo ubusuku ngobusuku. Latest incident le eyenzakale lamhla ngo-3 AM ingithinte kakhulu ukuthi abantu abadala bahawula kangaka singenzi lutho singasukumi sithuli. So ke hence umhlangano lo vele bese suhlolile. Umhlangano namhlanje uzasibambela into eyodwa ecritical. Okuningi kungabuya but eqhakathekileyo sifuna ukusolva indaba yeneighborhood. Indaba le isisikhathaza isikhathi eside. We elected a committee over the past 3 months or so, but nothing has been done. So ke namhlanje esikufunayo ukuthi siphume lento ebambekayo. Hence invite amapolisa akhona nanka, invite uCouncillor, invite uMP, so that when we take decisions njengama legislators zethu bebekwazi ukuthi sithetheni senzeni. Njalo lindaba singayithathi ukuthi ubani selimele ubani ulimele, but asiyithatheni collectively sazi ukuthi khona lindaba le isithinta sonke njengesigaba. Then singayithatha that way kuzasincedisa ukuthi siyephuma ke lento ebambekayo. Isifiso sami ukuthi nxa lumhlangano uphela bese lento eyodwa is today we achieved indaba yeneighborhood and iphumile, iphuma ngendlela esiyivumelanayo, iphuma ngendlela esiyifunayo, engalamunye umuntu osenzeleyo, but thina njengesigaba siziphumele lento yethu iphuma icacile. Badala ama-taps asetshontshe ama-meter ayemanzi atshontshwe lapha, there are over 18 from January to today. Yikho safaka linto 18 abantu abadala bayathenga ama-meter day in day out, and i-delay liyikhangele ebakhona ekhansilini ukuthi meter ipase it takes a while. Kambe kuza sinceda ngani ukuthi sibe siloke sikhala? Asibathembeni abantu abethu, sithembe labadala esilabo phakathi kwethu bebe yi-part of this committee ukwenza ukuthi sisuka la sithi ngempela senzile into esiyifunayo, i-committee izasebenza, ineighborhood yabi khona, u-officer uzasitshela ukuthi kwenzakalani. Liyani indaba esasila yecompany liyana emthethweni kayivunyelwa ukuthi siyethatha icompany ye-security izosigcinela indawo yethu. Emthethweni ayivunyelwa ngoba futhi begqoka uniform bebe sendaweni eyodwa bebe assigned. So ngiyabonga badala, asidiscusseni kuhle, sivumela into esikudiscussayo, yikho esizaphuma lakho libe lelanga elihle. Ninjani. My name is Tracy Chikandwa. I stay in Lobengula West in Ward 14 in Blawayo. I'm coming here this afternoon as a concerned resident concerning the issue of sewages. There's a lot of blocked sewages in our area, and we've been reporting to the City Council. They've been attending, but the turnaround attending time takes time. They come in like a month or sometimes 2 months. So you have to follow up 3 or 4 times asking what's happening, what's happening. So the issue is very serious to the extent that you cannot even use the toilet. So it's unhygienic, and can the City Council please do something about this issue? For instance, we've got a sewage in our yard. So each time when it's blocked, when it affects all the residents in our line, the water starts flowing in my yard to an extent that I can't even open the windows.
and there's little flies that are always flying around, which is very much disgusting. We've got kids. Kids can no longer feel free to play in the area because of that. And it's not just affecting the toilets, even the drainages where the water drips when you're opening your tap, they're also blocked. So we now have to throw the water out in the garden or just throw it out randomly, which is not hygienic as far as I'm concerned. Silo council angimazi akakwazi endlini yami ukuthi ugogo lami sinjani abantwana kabekho ekhaya sile MP angiyazi MP yami so na ngikhuluma lani kanje ngiyajabula kakhulu iblawa ayibone yonke umhlanga uhlupho lwakho lomphetheyo engasela abantwana ngafela ngabantwana ababili belandelana abekade bengisupport manje indlela yangibulala umhlangano lo uma singcwabane umhle kakhulu kodwa akala abakhokheli ngoba umhlangano yakhona akayibizwa njengoba ngifike lapha nje sekulethe kwathiwa izabizwa nini kuzaba nini umhle kabi lo mhlangano ngiyawuthanda ungathi impela ophetheyo nasiqeda lapha ngizamtshela akuhlalwe every month kwezomhlangano bezindubo zethu lapha ezindlini ngiyabonga abantu abami ama-challenges esifesana lawo imigwaqo ifile sifuna lama-street lights kuthiwa ama-tower lights ayakhanya ngoba ngensuku zakathesi amasela abhakile phandle la abantu bakhala ngamasela kakhulu ngabe kwenzeka sure lisilungisele i-tower light into yokuqala lesikhathi lingasebenzi i-tower light leni ngibe lifuna ama-globe asikwazi nxa ukuthi i-council ngasincedisa kukho khonokho kodwa i-3 liyana iyasibhalansa okunye okumele ngikucele ebadaleni yikuthi siyatshontshelwa bantu imitha yimalini ibhatri lemota yimalini for instance mina ngizakhuluma uma sinalokho kumamlawuzi bakhathi intambo angithi baziphendukela intambo lezana bazozithatha within a week or so angithi so ekumele sikunanzelele bantu iqhakatheka kwento le i-airtime esizisebenzisayo imalini i$3 ngenyanga ungazimisela ukuthi ukhipha $3 ngenyanga iminwe kayilingani but uzibuze lawe mawungumuntu khona ukuthi uluza okungakanani basithiya sokwasala ama-lodgers and so on so abasacontribute njengathi kodwa ekuqaleni sisaqalisa indaba le 201 houses they were contributing under that funeral khathesi nje kunje siqoqe i-neighborhood isizathu sokuthi siqoqe i-neighborhood amasela sesithwalise nzima bayatshontsha intambo zamagesi bayatshontsha amamitha bayatshontsha amabhathari ezimota okuningi ngakwami ngale lakho bake bafika bangena batshontsha ibhara so amasela amaningi khonapha esigabeni so yikho kwenza ukuthi size sifike kwisigaba lesi sokuthi sifume i-neighborhood so njengokukhopareta kwabantu bakasisodwa silethemba ukuthi will do it. Ngizaqala ngombuzo kasisi la amasuwa sile problem yezimota angithi sile shortage ama-vehicles and then the manpower but i-city council we have been given imandate ukuthi siqhatshe abantu abayi-500 but sizazama njani ukuboosta ukuthi abantu benjani beqhatshwe then okwesibili infrastructure yethu vele isinjani isifile angithi and then okwesithathu lathi thina ama-resident uyabona abezititshi laba nxa bekhipha amasuwa la baye bembize bethi sondela councillor ubone ukuthi abantu bakho bayenza njani dinoti mficana izipunu amafoko amaphampa amathawula amancane lokwa ingubo but kuma-main hall la amakhulu lawa uyafica amadwala angazi ngoba bafaka amadwala fica befaka amadwala phakathi lokhu ngathini
vele ngathi vele ngimbiza into idwala ngoba kuyinkalakatha elitshe angithi befakile phakathi kumanhole. And then okunye amasuwa nxa amanzi engekho anju amanzi afuna ukufuze ehlale njani ekhona uflashwa every time anju because ungathatha ibhakede anju uflash kuyamuva kufike la anju ulalela sister anju kuyamuva kufike la anju but nxa uhlala uflasha sibili mchokocho kakhulu kuyahamba kunjani kuyafika ngapi kumanhole. So iproblem yana ukuthi once ungaflasha kuyama lapha ubuye futhi kuflashe kume lapha then ngase bekhipha la sebebuya lapha kungela amanzi akhona acirculatayo kuyahlala kunjani kututuma kunjalo angithi. But inkalakatha into esifisayo ukuthi sizame kakhulu ukuthi amanzi sinjani silivulele ama-days anjani abe maningi. Kanti santi 3 days amanzi anju kwamanye yes is 3 days kwabanye kuba yi2 days kwabanye kube yi1 day kuya ngokuthi kanjani aflow njani amanzi amanzi ahamba esiyala abesebuye seqansi sithi angithi. But sazama njengoba amanzi sekhona emadamu bantu bakithi angithi nxa amanzi seyi-63% which means amanzi anjani akhona emadamu. But thina inkinga yethu yamadamu ukuthi amanzi is the only province kumbe ngathi is the only city amadamu anjani angakagcwali angakaphuphumi ngenxa yani kulamakorokosi agebha along ama-tributaries ani kumzingwane kwapha ku-catchment area yethu ngani sithi catchment yana sithi lapho amanzi anjani agelezela khona isiya ngaphi esiye edamini bagebha imigodi emikhulu khona pha. So izulu ngalisina lelibona lisina xa sangakugeleza laphana amanzi efike ngene ngaphi emgodini leya then into efike laphana athatha isikhathi. So yikho esilusana lakho kakhulu lani le sicela igovernment futhi isincedise ingenisa amasotsha ingenisa amapholisa ngoba thina ezi-city council lama-rangers hayi kunzima ngoba abantu labana bale amatools amakhulu odlelani awethu thina ama-rangers angithi. So umeya la wathi uza consult ubani upresident akhuluma ngayo into leyo yamadamu ngoba isihluphile nxa idamu izulu lisina kanje bantu bakithi amadamu engagcwali liyabona ukuthi kunzima. And then lama-mine futhi amanye ama-mine ama-China yiwo senjani sefaka imotoro yabo kwezinye indawo ukuthi amanzi vele asadluli lapha sokuvalile liyabona. So inkinga zwalezi yizo esinjani esifesana lazo kakhulu but hayi siyazama ukuthi kunjani kulunge. Then okunye futhi okwenza amanzi engabuyi kini ngapha ndiyalibona kwesinye isikhathi anti kufuze abuye nge-Friday lizabona ngabe ebuye nge-Friday ebesenjani sevala aze ebuya the other Friday. Okunye yizesa anju ngoba amanzi anti abuya through ama-pumps ananjani asebenzisani electricity. So igesi liyana kwesinye isikhathi yabe njani kuba le fault bese kunjani kungaphampi kuhlini amanzi yikho kwenza enjani engabuyi kini. But into esesiyiplana kumbe into yaplanayo vele kudala ukuthi kube solar farms azanjani azancedisa i-national grid liya ukuthi once kungacithi izesa ngapha thina sinjani silayitheni isolar liyani njani iphampe kuhlale amanzi enjani amagetsi enjani ekhona angithi. And then khonkwana ade ngitsho sister ukuthi inkalakatha ngamanzi asilawo ukuthi ehlale buya la engahlala 7 days ekhona uzabona isuka liyani kuba ngcono. And then okunye khonkwana ukuthi the moment livula lapha belungisa kusale futhi kusithi kwaye khona okwana ukuthi uyabuvulile lapha nje ukuthi vu then ngale futhi lakho sokuphusha sokubuya futhi sokunjani sokuvala ngoba kunjani akula manzi anjani aphushayo. But into esiyenzayo we've hired ama-contractors amanye esesilawo athesi abanjengaSoltoway ubani laba yibo abanjani ababuya lo umtshina lokhwana ukuthi kuyabe kuphusha amanzi kuyabe kuphusha kakhulu ngepipe leya lijala ukubona imoto zankhona zibuye ngwanto zingamabhawuza so zibuya zinjani ziphusha into leya angithi. But okunje lathi lobuchapha bethu bantu bakithi sinazeleleni kakhulu angithi. Owakhumbuzo mama liyabona kudala niyakhumbula kudala namba abadala bakhona la angithi liyakhumbula ukuthi wawusithi anti wangabi lamajurolo kulezi ngotsha anti wawusithi ingotsha ungayigeca lapha awuyifuka ifaka eceleni lapha kwakubuyani badala anti wawubuya i-tractor ibuye njani izothatha ibisihambisa ngaphi eNgozi Mine.
lakho khathesi ama-tractor kade sesingaselawa i-city council. Andiyabona even eground lapha nantu wabuya i-tractor ifike icente angithi, but athe sesilawa ama-tractor. Sithengile ama-tractor amanjani ayi-2 and I hope and I wish ukuthi i-tractor leyana enye njani izabe yiyo njani izabe ibuthi into zona za. But before ungakajiki ungakalahli impahla zakho qala ukhulume lalabana ababhoda abanjani abahlaba amaphepha laba, khuluma labo uthi hayi ngifuna ulahla i-wardrobe, ngifuna ulahla lokho, ngiyenze njani, baza kutshela ukuthi uyenze njani. Ecleansing ngale baza kudirect ukuthi hayi yenza so yenze so yenze so, sizabuye sothatha endlini yakho ngelanga elinje angithi. So vela kuvunyelwa ukuthi ulahla nje hayi kuba lobuchapha obukhulu kakhulu. But I know futhi le manpower maybe kalila, but I'm sure singizakhamizi mase ngathela inhlabathi singaphuma sizifakele sizibheke. Yeah, ngiyabona lapha kusetown angithi vela kumelanga ube lenhlabathi, kumele ube lani lethara. Inhlabathi sesiyifaka ukuthi asisela plani yokuthi sinjani sizama ulungisa imigwaqo le, but into ekhona yena leyo ukuthi ngibuze futhi abadala. Liyakhumbula ebridge laphana eNguboyenje ngama-90s umba early 2000 lapha anjo, ngobani ababemisa imchova kumbe izimota becheck ama-license? Antu kwama-blue i-counseling. Khathi siyayibona i-council lapha, which means imali leyana eyayisihali isinga ayisabuyi ngaphi e-counseling. So imota kumele ithele umthelo lapha enjani ehamba khona, ilungisa umgwaqo njani ehamba khona angithi. So imali leyana yonke sisiya ngaphi kuzinara ngale. Yebo siyabonga izinara iyasinika imali angithi. Imali lena ngayibuya ibuya ngesikhathi bayiletha ngani ngesikhathi sabo bona. And then khona nxa beyiletha futhi yini izigi. Then thina sesadinga ukuthi zama ukutshintsha leyana zigi leyana sicela omunye la siyethenga ngalo ukuthi silokho angithi ukuthi izigi ayithenga ayiyathenga, but kwezindawo kanjani bafunani i-use angithi. So inkinga esilayo ngoba imali kasanjani ayisabuyi straight kwe-counseling. So imali thina sesiyenza ukuthi silungise imigwaqo lechebechebe le esitholayo yasiyithatha nga sesicupha kwapana emanzini. Imali lena kumele isebenze kumasuwa yesesiyicupha ngaphi sithatha inhlabathi sibe sinjani sithele la. And then okwenhlabathi futhi mama antshona athi ngathela inhlabathi la obviously bazabuya nje ngathela athi inhlabathi libuya izuleli kwenzakalani yahamba yonke anjo. Liyakhumbula last time anti ngathela inhlabathi la isikhona ngathela thona ngibameni lots ngibaye mangaki, but sokunjani sokhukhulekile anjo. But inhlabathi njani iyabuya, but asikhuthazi khona lokho ukuthi etown sibe sithela inhlabathi. No. Even etown ukuthi abantu bebe nathi amanzi ebhawuza vela sikufisi khona kwa vela sikufuna. Cause thina ntshona sifuna uba i-smart city ngo-2030 angithi. By 2030 sinjani sesi-smart city. Hayi i-vision yethu itsho njalo. Please bantu bakithi hayi no. Please i-vision yethu itsho njalo. I-vision ye-city council. Alright anjo. Ncube hayi yabo hayi i-vision yethu ithi by 2030 sifuna yini transformative smart city ukuthi sinjani sitransforme from ukuthi amanzi engabuyi from amabhawuza akambe surely lifana lomuntu ekhaya uyabusasukelani gogo angcono ubuyele ekhaya ngoba kusayenza nxa lokhu umelela ibhawuza uthwala futhi ngenkonxa hayi. So sifuna amanzi ephume ngaphi empompini. Le migwaqo le sifuna ibe njani ethara. Ngiyakhumbula uJoshua Nkomo umqabuko wakwaba MP wakhona, ngiyakhumbula kudala nje wafaka amathara endaweni eziningi yabo ngoba ifisa ukuthi kube njani sihambe njani ethareni angithi. So isifiso sethu sona sa alright uphendekele sisi, but inhlabathi izabuya ingadlula. Yes, by April vele sabuya ngoba imigwaqo yonke sengiyinotisile. I've noted it down. Imigwaqo yonke it's about imigwaqo engu-25 omele ilungise kuwadi. How many? 25 umele ithele inhlabathi. Khona bavele la ngale esiqongweni lakho kunjalo, mawaba lakho kunjalo, magwegwe, but zanjani
sizalungisa baba. Siyabonga kansila, siyabuzwa ukutshoyo. Kodwa ngibone ngathi ukuthi ukhulume ngethara kuleli live la yakade sikudlala. Hayi thara wo. Esikucela nje ukuthi nxa kansila ngoba kulezinye indawo vele akusachazeli. Nxa ungasitheleli inhlabathi siphonga ukuba sivale siyakwazi ukuthi izulu lizayithatha kodwa lese kule godi inkalakade anti umthetho wekansila uvuma ukuthi ngeke inhlabathi kodwa mina ngiba ndemoto ngifuna ukuchapha khona lapha even ungahamba laphana siwasozukubuye ngolwana umgwaqo ungahamba ngapha ngakini asoze lokhu vele lemoto ayisaphomisimele ukuthi izulu liphele lizaphela all right yeah temporary njani kusithethe inhlabathi lapho mibhoko ukwanisa ukuthi siphilafile kwenzela ukuthi imoto zibe zihamba ngoba nje kuzagula le ambulance izafuna ukubuya lapha yeah yasenye into futhi engesabela last week hayi ithara Ndlovini kumele ngikhulume ngayo ngoba ivision yethu lapha ngizama ukutshela ivision yethu kuyafana ukuthi lingaka bomama nje anilangene ezindlini ngimela mbheda nxa uzakhuluma ukuthi hayi ngamisa balombheda ngelisa ubususala uzaba khona ngithi lathi ithatha njani izaba khona that's our vision kuzaba khona ngiyabonga kakhulu and then okunye futhi engutsho yanjo inhlabathi izabuya baba izabuya ngithi iyabuya no problem mama hayi feel futhi kulabantu abathatha inhlabathi efaka ezindlini ya last time sihamba songazibona emayadini la inhlabathi ngiyakhumbula sabhonda iwadile sakuthi inhlabathi sezindlu inhlabathi nxa ibuya lapha bathatha ngamabhara befaka phambi kwamayada so this time bone ya ngoba liyabona inhlabathi lana abantu bakithi iyabibuye le moto omele ithengele spare part iyabuye ngemota futhi injani ethela fuel liyabona le fuel ukuthi sidula njani wona uthatha inhlabathi lana uyifakele ngaphi endlini ibusela loba yes and then ungenza njalo sesikureport subuya kimi usithi kansila ngakuvotela hayi it's not about ukuvota it's about umthetho landelani umthetho ngiyacela please hanju ungena ulandela umthetho yes ungena ulandela umthetho isibhaqo sinjani siyakhala alright okugcina abantu